Abusia for ya mamunyina mu ache ema mu atnase beyond the ma enne kwese November bosome de tosunsia wo fimpi mienu ene aduonu mienu mu ye da Nyankopon twedi ampo basa ye dom na sese nenso wode ye nkwa ede ache ye ensamo ahodo ye bumfumpa for mayin twa na no ena enna no pay yatna se de besomo ewo Sompa 93.1 Kumase afa Sompa 98.9 ehwa so beti enka ewo sunyane ene ne mpotemo ene ensamo ahodo ye de bane dosu nemo de bedi motintimai no ene se enra dakumi preko demonstration ye kwa so wan krampoponi matem no MPP panyi pa bi akasa se we eni nyina so na enumu no ebre omo ye o ye kire wie ye no ye ne mpanifo no bi kasai mo ma kyekyere asem bi e de amayen man panya be de atwe Dr. Babomia enroda wako anro ebusia de afri mu ba ye no e yare hosempa na opani pa bi e de atodwa se ebra so wo se etwe ye ne hwe ba bi na e de asem no wo kan panyi pa bi nso akasa de to na do dan kwakufu ado anim se wonche akane ehum na de wo ye ne de ye hu so wo mayi mu se ye ne ye kwotwo ba ekodidi no ye kwa ye mfa sika ne bi nka ho na ensem bi nam kwa mu ba Ebusia putupru enkrabia baba to ya na so free bekwai pampa so ye kyerese wonom akere akrofo mienu bi ye behwa akwa ahoma no so nyame ya adom abrasem no na ye de emu so enkra atomo bantima marase bedwane owura asenso boache na watu anamo bi na adesuafo ye wone mpasua no so ebo nsam edema no abusia ensam no ebi ka ho anopa yi ya ye sinkunwa no ede ne nyina ebrewo na ya home so ne pebo mu kwa bi kopie mu nkofo ama so a akodie mu nsam ewa ha anopa yi ya de bebrewo na Ghana Premier League no ebi ekoso ene bi beto aso ni nyina no ya kyekere ya de brewo ye bekọ EPL me ne ampaye a ebedwa Arsenal the Gunners agise tuo one Chelsea the Blues the Pensioners and who is who ye bekọ German Bundesliga no na yakọ Italian Serie A no na ya fenso yakọ Spanish La Liga no Gerard Piqué Bernabeu teacher Kofi at long last the battle has ended when the juma de nyina aba na wiye emunsam nyina no wo henre de bebre wa no pai na kwabra kese na afei ohine yire ma me akua yeboa asiama afei yanka janguma kumi prako demonstration koso ewo enkramantam no na hyase ewo Brasport enya sam ketu akura na edom no bebre na etudi akire na eye wone a eja wo tiemu say his excellency na nado dankwa ekufuado ebra so papa na wo so si former president adwuma na wo ye no wo hunu so na eku ahodo bi ye wo siboku ahodo ye a eba mu bi no na trese eye fix the country nkofo yo moka ho Arise Ghana Sansana Economic Fighters League no mu nyina aka ho ni ku ahodo bi a eka demonstration ho ya eja omo eye na ni nyina mu onso so no pani a na odi ani mu wo yemna nim ne yefa Martin Kpebu ana odi ato jata sahwe ono de wo ka sasa de ne Ghana ni bia ho kire no wo kom aho kire nkwankom susuampidie ni ade no hadwe papa wo sase wo Brasport kwa menkoma sake ho bomu agye nkramanta no de kabia kwa ese kwan de ho do ye da kuro no de wo gye ho nyina eboso na yentie woni a wo ye kire no bi nsam wo de mansantwofo ne ken no foriata ni bank no apiti Ghana nyina first our data bank ba kupe opposite museum Ghana museum ba kupe o and now commercial bank bia kupe kwa enterprise insurance adent esi ADB suka ho adent ebusuan chen fa na Nana Danko Akufo-Addo said it when he was being inaugurated in 2016 that when I become the president by my first tenure in office as a president of this republic, I shall make sure that Accra becomes one of the cleanest cities in Ghana or Africa, right? Now, is Accra the cleanest city in Ghana alone? No, he has failed. Nana Danko Akufo-Addo told Ghanaians that we are going to make sure that this country move away from too much of taxations to industrialization so that we wouldn't be importing much and we will be producing more in our own country. Today, what are we seeing? We are importing, in fact, everything we are consuming in this country, as well as even dollar. He has failed. Nana Danko Akufo-Addo said he was going to arrest the dollar with his economic guru, Baumia. Today, dollar is how much at the black market? 15 cedis, 14 cedis and 13 something at the market right now. Go to the banks. Right now, Ghanaians, that Nana Danko Akufo-Addo said, he is going to make sure that his governance will provide jobs for foreigners to even come to Ghana, to come and work. Now, Ghanaians don't even have jobs. Ghanaian nurses are running to, Caribbean, to go and find themselves jobs to do. People are flying outside the country. Ghanaians are moving to Qatar, Kuwait, even Israel, to go and work.
where comes the industrialization? One district, one for, and the media people confirm to us if they've been seeing some. One year, what you want go Montes on be now, what you want can I your life and so Facebook and 2 about more. The echo be able to yet once a so. Ya to so dia kitawudi aba fotene de ma MPP osunko krokwa manyoko no Yera Richard Ahiaba wano so akire se no ada kumi preko demonstration ye kwaso no wo hu ni se nyina so bia ni so awasenko ogina so de ya sa demo no nemom no de wo hu nyina ni se democracy kabi ma menka bi wo mo wofa ahudie se bibi ha wono betimi aye fi se wonom eya sa dia wote wo mase no mbegina monten so no mka so man ni mu aye den sikasem nkoye na ya pa ya ho ba bia hu yasene mu a eno de wase awiase afa na nyina nti we no enhye da enya news bia nemom eye kabi ma menka bi wo mo fa ahudie na wonom wase wo mutu omugu monten so nte no ne de ya wode ma yen so enie. I don't think there is any incident in this country that allows for any expression of the people on the street to be justified on that basis. So the only basis, in my view, that perhaps the demonstrators have this morning to be on the street is democratic. But in terms of substantive issue, to say that government or president has done anything incidental to cause them to be on the street, I don't see it. And I think that we can get into the specifics. I've been spending time looking through the journey that this government, led by Nana Dango Akufo-Addo, has taken Ghana through from 2017 up until now. And you can't find one single basis for the behavior. Certainly, in these times, Ghana is going through hardship. That hardship can be explained, can be rationalized. The president spoke about it, and the data shows exactly that there are incidental issues that are beyond our control that is forcing the situation on us. And I think that the larger conversation we're going to have will give space for evidence to be submitted that explains the situation, which is not equal to neglecting or abdicating responsibility. Penny pa ya kitahudi obo fotene wayade ma MPP osunko krokwa manyoko ne Yera Richard Ahiaba ne sem na ebusuan kwa homazuko tie ye. Me manti jumadi a Libya bogara na ya abo ama na ya na edichiame ewo ho na eba so ewo afidie so memenda bia. Na eno na enra wotena se no na wotoato ne nsam no sade dane dane na wotoato no na woto ahoma no a ana ekoka owura Joe Jackson ono ana ye Director of Business Operation at the Dallas Finance. No, any thing come no busan se papa. He said the name pa no sign na isini ko. No say oh, me fa se bo amati asema me de ma we. De me de ma we na and say bra so say Ghana maburu ni ade no. Yama ye ni koku adwuma ho yie pa. Si aduane bebi ni nya no boom sa no e de kwam no ne a bebo ma sidi na ho de no timi aba yie. Nti number 1 me say what the say. Enya ma ye de nso na ofria and the copy bibi na export. So we junior export here and the food ya the case for nya don kwa pete do ka block of ediane efi farm aba market and I say oh the bia obeya efa ado food livestock here we say big abo for make say value chain fiti who transport fiti who bia no ene edeboa because say dey say ediane the transport yato. This is 93.1 FM. Oh, yeah, so we car will be funny, ma. It's a semi car, no matter than a great movie, say, Libya will be a me export a great name at the end when you're so sorry. I guess I should be an MSL say, Libya, if a computer and I find the technology, the year will be. We Director of Business Operation at Dallas Finance, it any Joe Jackson. Amamre ni amani awwe ye ntontwe enunti eno my Ghana mu ase no do ani kyerem wo hase no mu a ya amamre ahodo na nya de yedi ho agrokra na ebi ene afahye sa wo do ani kyerem ewo eye flamantem anro potam ho a obetwotwo afahye enya de wonom soso de agro wo ho na enrada na chesepani kwhwe ewo anro ene ne potam na dwumadie no ekoso amani ti ni atwotwo ro empanyimfo ahodo ya wo kan bie wom ewo mem hase no mu nyina do ani
kyerɛ mu ɛwɔ anwopɔtam wɔ ne nyinaa ne sɛ wɔ kwa akɔhyɛfa no ama na yɛ fɛ ama na yɛ dɛ n'anumu ɛna mampanya bɛde akyɛ Dr. Mahamadu Baumia wɔno so ɛde n'ani kɔtwa wisia ne hwene santamo ɛkɔdi dwumadie n'akyi ma ne yɛ animonyam hyɛ abusua sɛ yɛ na nanka yɛ hwehwɛ no bla wɔkɔ gyina simpie so gya kasamu yɛ wɔkasa no ɛna wɔkasa anwuraman no ɛyɛ ade a wɔnom ayɛ bi di aboɔ man Ghana mpuntuo na epo no mampanyin ba yɛ mpuntuo ho nsɛm no wɔntwa wɔnom ɛngyaeɛ ɛno ti free senior high school ni TVET a ɛnkɔfoɔ kɔ ne kwai ɛhɔfoɔ so ho hyɛm ɛma ade a wɔbobɔ nsɛm so ana bra wɔgyina pa so ɛkasa na abusua monhwɛ awerɛhosɛm bi esiyɛ ɛne ɛhɔfoɔ no awe ɛna ho yɛsɛ ɛnwom ɔda yɛte ne wura no Away, I'm in a conform necessary. Who somewhere da Anglo State. I hope it's also a fascia no a course so ever one. My penya bed, Dr. Baumia, or could draw Siana Walkasano. The course would be any of the Amamui. Abusia said there will be a susa no echereno. Na enumono ana ekoba seja se upia ka sky would piano no apebia ka hafisa anopano wo ba adwuma de ebeje wonko ana wo kofie nso a de ebeje wonko. Na ne yanim sɛ bia agya ya ne yɛforo trɔtrɔ ne ade ya no ɛhɔ a na ɛso na yɛnuanom so ɔno anuane no ebu afu papa ɛne wɔne agya gas ho dwa ɛna wodi a yɛnso yɛkɔ Filibi ne yɛde yɛnuane wɔ fie ahodoɔ mu a yɛnua ba afia gye wakɔde ɛtise monte so no ne wɔn bi edi nkɔm no mo sɛ hwɛ sɛ de ne masika kɔ no ho ayɛ ten papa yɛne agya yɛfa yɛ cylinder se ya ne akɔ Fili ne sei no yɛ ho kyerɛ yɛn na wo yɛnti o masɛm gas no atum yes it's true person na yɛ manage ka because economy no e mo yɛ de petrol yesu diesel yesu bia to ne no se pure takwaya no kwa na yɛ problem the gas obvious watum because on so here it's an man it if say more as tetin em so in fact we ain't no for a boy say on tetin em so top ebe ma obia na oton na de koba no di aduane keke de kono you say so udware nso sia e wo say gas and tea for udware nso ni it's not the best but am I ho kire it nya nke bitina boy ma convenience amba amayen it me manasa Binyaba, because the guy buy for if I say me fell na had 5 cities, and then me can say me fell at 3.6. The salary is the number baby. If you get ticket feel near ton 1 million, near ton 70 cities. They say 1 million, 1.1. They say no gas and any boy dey. Me feeling me first I'm feeling 1 million, and then me feeling me cause me go feeling KS way. What the mammy come in beton na begin wa and them call you music na 1.3 and 1.3 me beton gas be 900 na you ma me ko na say oh my year wo ma me yere no ni so so to do won to tonto si wo say baby anye e say ya anwa boa ye dene e je Ghana toa na yatu ni me mammy e say anwa 9 million na be there ye aban no nya abotre ma on ni ne mam kakra ma na say de ye ho kire ye fu asem do so on ni mam kakra ma na say fu ye ho kire ye se bibia kosoro ma me asam sebe yeto ansam no so yɛto asɛm no so ɛnneɛma mu a ayɛ den no aka ho bi ama wode w'ani kyerɛ mu ɛwɔ mmarahyɛ badwani yɛ ɔno ɛwɔ adehyeɛ yɛ wɔn mo Southong abatoɔ mpɛsoa so wɔn nkyɛn a yɛwura no bonyamfoɔ Kwabena Mensah wɔ yomi wɔn nso ɛda no atom no ɔse nansɛn
fem go bo ewura kwosoro aka ho ama hyentuade ya toto ne nyina mu wa kyeresa kwa hodo ya dada matam ahodo e wo mema fa na nyina no so abande ne nsaso mu no ensan se wonya sika nyente no atete apra pansan ya twentwe hu nsem de no so akwa ye den e de ama de hye ya won mu wo mayi mu eno na aka ho bi wone sompa ye panyi pa na se de oton krafri ma hye bedwam de ma yen na ya chiritwe abon komode yo fan semi ho e na wo kyese ma panyi na dodan kwa akufo do e bra so se wo kyera kane honhom ene se wo frafra dom e fra fa na nyina se wo mna se be ya wo betimi aka wonti apam wo se de nananom kan ye se nyansa wewe no ani ba akufo tirimo no na wo mu nyina so de wo madwea ba na boa ama ne wo haw ene abenedie ya aso oman man so no wonom nyina to adwen apa no pomasibre yewura mensa wo yomi ne nsam a wode ma ye binie Puma yesterday no crepa because me constituency nansen ya and nima ekoso no so bia krantu aso ni timu also sika ni ho and where the prices of items is sansa ama even planning cry item one moton there like petty traders who disika koto ade unim say by the time I did never some was and quacotobium say beton was and coso quacoton okakoto abeton na prices in assassin they just say profit are for so when you not better than a loss. They just say one nyahwe wonya where ye abesen ntino ama obia ntimi put things together because as a home you have to take care of your family. Your children must go to school. You must save towards maybe one kasa or medical situation. Health insurance, it's really speaking, it's not everything, it doesn't cover everything. Even the drugs are every trauma it's a lot of money that you have to go and spend. You are also looking at the transport fare, which is killing because everything depends on it. Your movement from one place to another. It depends on lorry fare, and if the lorry fare keeps changing rapidly, and aside that one, some of the drivers take advantage. They just say, "Oh, short distances." A journey from maybe Aha to say Aflause, because also from Accra, I could see what the winger. They just say, "Oh no, yeah, we wajusike." No, I sound loaded from the winger. I could see was Segi. They just say a honor sono we just say from the winger no far could see maybe so like no peace answer na what could do afla answer na what me say okay nyama yi ametimi ato replace me tie se tie paya metimi asesa me filter say me cause service na and answer metimi ato fuel into my car. They just all the strategy na then the Abusiafo panyin ya yetene kan wode wani kyerem wo South Tongue abato mpasia so wogina mustamra hye bedwane e ma adehia ya won mo hon monyamfo kobina mensa woyomi ne de e na yekokotie ye Honorable Francis Asenso Boachi eye mrase bedwane de ma adehia ya ewo Bantama no eye brono ba ko ye wa santimanta kropon kumase mu papa kro ya na ye osoafo a wo hwe adansie na afenso nyuma ho nsem so na wo bie kwan mu ma schools ahodo ya ewo ne mpasua no so se adesuafo ni bi embra na omahwe adwuma ekoso ewo Ghana mrase bedwamu ne scientist schools ahodo bi ye wo Bantama no de adesuafo no kono bia ni mo ye sede na ebro omko piem so Ghana mrase bedwamu no na omkoto omo papa ona bo ho no te ebro omkoto no sa no ona bo nya kwan kyerɛkyerɛ wo mo we nie pani ya mote ne nka no papa we ote ho no wona ye fa ne sei no hwe kwamra kase na timi nsa bengum so no sei omo kyerɛkyerɛ sa na eye kama na yente de koso. I see you as the future leaders of this country. Building good relationships is very, very important. So learn to build good relationships. Here, you elect us to come here to debate and discuss issues affecting the whole of the country. That education, I wouldn't be where so we have to take education seriously. Yewura Asenso Boachi ana yetene nkan yekoyanim. Siafo ye kwayanim de ani akyeremo ewo eye bekwai kropon no asante mantam ase no bia ya ofre ho se bompata na entie ya nya kyerɛ sɛ akranfo mienu bi anadwodon kokon wankofo ada no wonom de akro no ba no mo kɔ railways na de ya no wonpotam ho no wonom asesa na de kahyere wo mu twitwa na sabre adehye wonpotam ho akye wonom tene yakwa homa no so ne ne owura ba kwa efre ne Daniel Pon emmo nkomo emfasa ensem ho Daniel wotime kan em wachi o
Hello. Daniel, what's the main kind of watching? Yes, mommy. Na edi ana kwaso boye nkyeremu. Ngata dia kwaso asante be kwa papa say. And na ju be 11 o'clock. And na car bi be fi. Ekuro nu ekotia. Eche hono raise ni power. Efi be 7 years eche so mo twa de na ba ke ekuro mu ho. Wo mu ya no mu tuo na nam. Etu obi antumi ko ni mu. Enna na ahomati ya tu apatu ma na ya kiri wo mu. Enu ma bo ekuro nu mu ni pa bi o mu ka ho ebi. Ewe ekuro ba sabre mai, pa ba sabre mai ka ho. And yes, secretary, I said Kelim. I was until the Pampas. And I can't say about I want to and then only be sure how we can. The class the core will make just an iron massage yesterday. Master police for everything I TV and alcohol. I don't do my activity. I don't do my. It was out of my mom. Ti Daniel says, "Sakron for no more hefa say." But I can follow how I do more aqua and then paying football. If you So obi afa ne sanke kan wo no. Like I say. Ejide samon fa mon sanke kan wo mo. Le ba ta ya mu wo mu. Oh, said the Amrani city and monim. Mon pempanyimfo na mode wo makọ na onka mo ho na mo fa ne nkọ bekọ aprosifo nchen. Ye be hwe de kire ma ba bia Amrani da na ne wo madi why. Mommy ba to bekọ police for the ya di akwa ye kwa. That's the man to ka eta na o se se ante. Ye ne ya information. Na omo de kwa na omo kwa obo akwa na obaga say we ye ni mo twa ku ya ni e di sa na nkom bia ma e dra e ni pa na o da kwa ni pa na be ku so we yi ni to dia ma na ma kire no some penti no ba bia dunadu ba bia mu do na mo hwehwe ni nte no ma mimi sa we say wonu mabo mu di a kire mo mo hwie ni be sesen o mu hwie ni de ye wo bi wo ma obu ha na ni ati wa pe yo ma say we nye hwie di esia they say yes. And a bill of there 40 years. I know I had no easy to pay. And a bill so our best say yes. A bill so of them said there 40 plus. Sompa 93.1. Say nipa bi enu na wo se Monsaka wonu no mu na mi bi sa wo mo ho asemi. I want to 3 and as I come the nipa bi enu no mu free ekuro ni ma so no. Aya mienu and ya chi wo mu de sia. Na mo chi wo mu na tuo ka wonu mu ana sa akudie bi ka wonu mu. Akudie bi anko mo ete no mo say ye mo say mo bi o mo say o ma ton adrama wo mu dada eti o ma be hwe ngo ma be twadu ma o ma twadi ese ye ka o mu nya yi eti o mu de o ma di ka di sika ni mu bi say we say adwane ye wo mu dia nto mu ka e do mu su o mu ka 93.1. Opa me da se de mesia kan mo fo mo pempanyimfo bi nka ho na mo fo mo nkomo be kwa aprosifo abedru sompa se ye hya mo bo se ye de ani be di a kire ama ba bi amra no esafata no ene wonu ma di why. Never tell you, madam. Eye bekwai pampa so ya cha sakronfo matwa railways na de ni bi won makwachi wo ma assembly my de apie mu e wo ho secretary de apie mu ene mpanyimfo ahodo bi a wo nso ye kuroma wonum nyina de apie mu na ye se hoho ho no obehu mpo atwa na echese mani na akire no obi mfiti plakopɛ emewura krom de ese nte ye behwe na ye de ache de be frato bia na busua ye mfa nkame ye tiefo. Anopa no nsia brem kase efiri Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 yedane ye ho kakra bi aba ye ba ye bepeprage bi ne akopiem won konfo amaso ye de agodie mu nsam a ye nsa aka na no pa ne afisam de nyina asoso de ama ya boy ya ba Sompa abusia ye mamu akwa aba ye hyase ewo afisam no emu yenkwai ye hyase ewo afisam no na no fiada Premier League ya no ekoso Dreams FC wonom ne Tamale City de boy no bia antimi anto atena enra da sei enesi kwaso Kotoku Royals wonom ahyebi ena Accra House of Folk wonom so ehye ba ko ewo ho Accra Lions wonom enso eche insuatreman edni wonom ede boy ni kwawi akire no na chese Accra Lions wonom etwa insuatreman kamienu ya wonom antimi ansimu adabraka ene sei ena ebesi akwaso no
no miensa bremu pepepe krobia kumasi asante kotoko metema kuma kupima pembeba wanom ene samates ene besi ani eye Adriana Stars enso ne Legon City ene de bebo so wo ho Brekum Chelsea ene Ray Tamale City enso ene de besi ani e wo ho Kalela anase Carrera enso ene Bechem United e de bebo ani no miensa Amaken Faisa Alaji Gru Samrantia no wanom so ne Bibi ani Gold Stars enso e de bebo ani e wo ho na nyame ya adoma wo china da Accra Great Olympics wanom ne mediama ena e de besi ani na chese eno so ene de wo ho e wo local no de ekoso e wo Premier League ni mo afa yemmo mu kwan na yentwa bosompo yemfa ya ne nkyeremu e wo nkofo aman so na England ene yakwa akopie EPL no say ena niema esitie say ena yekomu a enrada say ena na chese teams ahodo no wanom esibo wanom so ene yefa ye Tottenham Forest enrada omo ne Brentford adisiani obi atwa ne yonko ekamienu Wo Fabian enso ene Brighton e de boane kwa wiache Brighton twamiensa Emma Wolves enso etimu mienu Manchester City ehye mienu Emma Fulham etimu bako Leeds United 4 Bournemouth 3 Sansuna Everton enso ene Leicester City hia no ekwa wiache Leicester 4 ene kwa Everton 4 krom de national wakwache Everton etwa wonum e play e kamienu ya wonum entimi ansimu adabraka nene sei ene tibekoso Chelsea the Blues and na enya fedi agro e was Stamford Bridge e subehim papa one ne Arsenal and the babo ni 12 o'clock pepe Aston Villa no so ne Manchester United and so the babo ni 2 p.m. Southampton and so Newcastle and the behia wo West Ham United one ne Crystal Palace and so the babo ni Tottenham Hotspur and so Liverpool 4:45 pepepe na wonom so e de asia ni e wo ho na yehwe sei e na eye points no table no esitie e wo ho Manchester City e de kan with 32 points Arsenal to so mienu 31 points Tottenham Hotspur e wo 30 and now 26 points Tottenham Hotspur 26 points Newcastle United e wo 24 Manchester United e wo 23 Brighton and Hove Albion e wo 21 Chelsea the Blues what also 7 with 21 points Fulham etoso nwatwe wanoso so e wo 19 points Liverpool to so 9 was 16 points Brentford otoso do or was 16 points Crystal Palace was 16 points Leeds United e wo 15 points Leicester City was 14 points West Ham United was 14 Everton 14 Bournemouth e wo 13 Aston Villa e wo 12 points Southampton also e wo 12 points Wolverhampton Wanderers also e wo 10 points wo ho and at the otwa okra no e ye Nottingham Forest wanom so e wo 10 points e wo ho ye free one ye for ye nkyeremu e wo Spanish La Liga ni mo ebusia na no fiada we ne course so Girona wanom atwa kamienu ma Athletics Club enso etimu bako e wo ho enra da de course ni Getafe anhyebi Cadiz wo mo ne hye mo so anhyebi Valladolid e hye mienu e ma Eche etimu bako Celta Vigo 1 Osasuna 2 Barcelona wanom so en Ameria en de boani e wo kwawiache wanom etoto Amelia for papa ema e kamienu wanom etwa wanom e wo ho na Lewandowski ye 5 minutes e 6 minutes na wonya penalty bi nanso no akwa no obo ese no yentu aso ene say ene be kwaso La Liga nim Atletico Madrid wanom ne Espanyol 1 o'clock na chese hyehyɛ so Real Sociedad wanom ne Valencia 3:15 wanom so dia ne beba so Amavira Re ene Maroka enso dia boss 5:30 Real Betis ene Sevilla ene de beba so 8 p.m. pepepe ena Rayo Vallecano enso ene Real Madrid 8 p.m. no wanom so e de aboso e wo ho eno eye china wakyerɛ nyame ya adomo a ena Rayo Vallecano wanom ne Real Madrid de no ebeba so enwumre 8 p.m. pepepe ene no so ekoso na yenwura mo e wo German Bundesliga ni mo sei ena niema esitie na no fiada eye Mönchengladbach wanom etwa eye VfB Stuttgart kamiensa ema wanom etimu baako wo ho Hertha Berlin 2 Bayern Munich etos anaso mutwa omso miensa e wo ho Augsburg omone Eintracht Frankfurt ena de hyehyɛ so kwa wiakyere
3 Frankfurt Chamienu Emma Osberg timu baako Dortmund 3 VfL Bochum enso entimi antibi ewo na sanso so ena Hoffenheim City wanom so ene RB Leipzig enso di hia ye kwawiasie eye Leipzig etwa kamiensa Emma Hoffenheim wanom etimu baako ewo na Wolfsburg enso twa eye Mainz 05 kamiensa wanom entimi ansimu adabraka Werder Bremen 2 sanso ena Schalke 04 etimu baako ewo na nesei ena ebekoso Bayer Leverkusen wanom ni Union Berlin 230k na wanom die no ahyehyɛ so SC Freiburg enso ni Cologne ena ene 4:30 p.m. wanom so die no ebeba so na Italia Serie A enum na yedre yehwa na no fiada Udinese wanom ni league sehia ye no wobia etwa no yonko ekamakomako Empoli 1 Sassuolo 0 anase 0 ewo ho wanom antimi antibi Salernitana 2 sanso na Cremonese sehia 2 ewo ho na yede ani chemo Atlanta wanom so Napoli ene hia ye Napoli twa wanom kamienu ema watimu eye baako ewo ho sanso ena AC Milan wanom so ene Spezia disiani kwawi akire na Milan twa mienu ama Spezia wanom so atimu baako ne sei ene sibekoso ewo Serie A nimu Bologna wanom Torino edi besia ni 11:30 anope ya ama Sampdoria wanom so ni Fiorentina edi ahyehyɛ so 2 p.m. Monza ni Verona edi de babo ama Rosa anase Lazio eni Roma enso 3 p.m. wanom so duomo de no ahyehyɛ so Juventus wanom so eni Inter eye ene 7:45 pepepe wanom de no ebeba se Serie A no sei ene besi akoso a yede amamo afeyefa ya ni nkyeremo ewo League A nimu na sei ena ekoso ena no efiara eye Troyes oni Oxe wanom de boani 1-1 ne piemo enroda Ajaccio ete eye Strasbourg esha wanom ekanan ema wanom etimu mienu Angers 1 Lens 2 Lorient enso ena wanom so ni PSG Paris Saint-Germain edi bebo ni 12 o'clock pepepe awie enye fedi agoro ewo ho Clermont enso ene Montpellier ene de bebo ni ewo eye Ligue 1 no emu Toulouse ene Monaco 2 p.m. wanom dia no ebehyehyɛ so Nice enso ni Brest ene de bebo ni wo ho Reims ene Knighton so dia no ebeba so 2 p.m. na Lens ene Rennes wanom so dia no 4-5 pepepe anwumre na eno so ehyehyɛ so eye Marseille so ene Lyon wanom so dia no ebeba so se dia kwaso ewo eye Premier League eye Ghana ha se nom dia no ene enkofo ama so English Premier League La Liga Serie A French League ano ebusiafo ni nyina ene German Bundesliga ene yadane ekire ede amamu ye gyina so anopai na ye de nsɛm ni nyina aba na wieye yɛmfa sedama ɔsahena wodi anim owura Asante Yeboa Benedict news to no nyina